Reci. Ja imam taj problem što su meni knjige dosta važna. Ne, nego je to ovdje sviraju, reci. Makni oranđine, kupi mi 7 bitter lemona, eto. Aj, kupi 3 tonic watera. Aha, a je li bitter lemon u staklenci? Ne moraš me zvati, nego onda kupi limenka, a ne staklenke. Eto, samo to. Dobro večer. Drago mi se vidjeti ovoliko. Pogotovo zbog toga što imamo i nama za Ex Libris jako dragog gosta, ne samo vrlo poznatog, ako ne i najpoznatijeg, vrlo dobrog, ako ne i najboljeg hrvatskog književnika, Miljenka Jergovića. Večeras će s njim razgovor o njegovom najnovijem romanu, kažu magnum opusu, Rod, razgovarati vlasnik nakladničke kuće Startura iz Zaprešića. Dakle, Miljenko, kada si se prihvatio pisanja Roda, dakle, da li je to bilo odmah u početku zamišljeno kao ovakva cjelina ili se to razvijalo u samom pisanju? Dobar večer. Hvala što ste došli. Rod je određen svojim krajem. Krajem do kojeg je došlo onoga trenutka kada su svi likovi iz Roda i svi likovi zbog kojih je ova knjiga pisana se preselili u svoje grobove. I tog trenutka je zapravo forma Roda bila definitivno određena. Dakle, ovo je, kako bi se reklo, izrazito zatvorena knjiga, ali zatvorena na jedan drugčiji način. Zatvorena je smrću, a ne literarnom, ne književnom formom. Ja mislim da su to dvije različite knjige. Različite knjige u tom smislu da je otac, kako bi se reklo, neka vrsta sinovljevsko građanske legitimacije. Otac je izrazito politična knjiga. Dakle, to je na neki način prva moja knjiga za koju me zaista nije briga šta bi tko mogao o njoj reći ili napisati. Svi čiji me sud o ovoj knjizi zaista duboko zanima su mrtvi. Osim što Rod govori o jednom izumrlom obiteljskom svijetu, jednom osušenom porodičnom stablu, i osim što je to zapravo knjiga o mojoj majci, to je i knjiga o jednom nestalom bosanskom i sarajevskom svijetu koji je zbrisan i od kog nije ostalo apsolutno ništa, a to je svijet tih bosanskih i sarajevskih kuferaša koji su počeli dolaziti u Sarajevo i u Bosnu nakon 1878. kad je baron Filipović za Habsburšku kuću proveo okupaciju te zemlje. Ljudi, dakle, koji su dolazili kao činovnici, poštanski, željezničari,
žandari, profesori, biolozi, fotografi, koji su u toj zemlji ostajali, koji su u toj zemlji rađali djecu, dobijali unuke, a da i ta djeca i ti unuci zauvijek ostanu identitetski određeni svojim kuferaškim porijeklom. Dakle, riječ kuferaš je pogrdna. Bila pogrdna riječ s kojom su ih dočekali njihovi domaćini, da se to tako grubo izrazim, dakle domaće urođeničko stanovništvo ih je nazvalo kuferašima, vjerujući da je njihov identitet u tom koferu koji su oni sa sobom donijeli, koji će prema pretpostavci jednoga dana sa sobom i odnijeti kad budu zauvijek nestali iz tog Sarajeva i te Bosne. Taj nestanak se stvarno i dogodio, samo ne za 5, 10 ili 20 godina koliko bi trajala prosječna činovnička karijera u toj daleko izdvojenoj zemlji, nego je nestanak tog svijeta se dogodio zapravo 100-tinjak ili 120 godina kasnije. U slučaju moje porodice, taj nestanak se zapravo dogodio otprilike oko 100-godišnjice prvog dolaska mog pradjeda Karla Štublera u Bosnu. Negdje o 100-godišnjici je nestalo posljednjih njegovih potomaka i u toj zemlji više i u Sarajevu više od njih ne postoji ništa, osim što postoji stan moje majke koji je, kako bi se reklo, moj, patetično rečeno, moj rodni dom, ali koji se danas pretvorio u neku vrstu moje obaveze i ja bi se tog stana i svog rodnog doma najradije riješio. Međutim, kao što znamo, živimo u vrijeme posvemašnje ekonomske krize, kada se nekretnine teško prodaju, čak i ako su tako jako identitetski određene. Ali zapravo je stvar konačno došla do toga da se treba osloboditi apsolutno svega što još podsjeća na ono o čemu knjiga Rod govori. Kad govoriš, dakle, Rod stvarno je knjiga koja se sastoji od više romana i od više knjiga priča, vrlo je kompleksna, ali kada se čita, sve ulazi jedno u drugo. Jedna od stvari koje se sada spomenuje jesu ti kuferaši oko kojih se i vrti dosta toga, međutim oni su svi ili većina njih je došla željeznicom u tu Bosnu, a željeznica je također iznimno važna u tvojoj porodici i samim time u romanu. Koliko je željeznica bila ta koja je kao simbol nekog napretka, s jedne strane mijenjala Bosnu, dovodila te ljude i koliko je tebi željeznica i u ovom literarnom smislu, kada govorimo u odnosu na primjer naspram Kiša, pa onda dakle te sve reference koje se mogu iščitavati, koliko ti je to bilo isto važno. Dakle, čini mi se da je ta željeznička mreža, tvoj djed je bio konstruktor voznog reda, pradjed je isto bio željezničar, šef stanice, dakle, u Dubrovniku prvo. Mm-hmm. To je isto zanimljivo, dakle, da ne govoriš naravno samo o Bosni, nego je i Dubrovnik također dosta važan toponim, a onda ćemo se kasnije vratiti na još jedan, čini mi se, dosta važan toponim. Važnost željeznice u našim porodičnim i kolektivnim povijestima je ogromna. Ta važnost
nije bosanski specifikum, međutim u Bosni je željeznica ipak za nijansu važnija nego recimo u Rijeci, zato što je u Bosni željeznica osnovni i temeljni element prve modernizacije tog društva i te zemlje, i Bosna je sa željeznicom izašla iz svoga srednjeg vijeka i iz svoje tursko-otomanske faze, iz svoga kršćanskog srednjeg vijeka, fratarskog srednjeg vijeka i iz svoje turske faze, iz faze te potpune dekadencije Otomanskog carstva koje je u Bosni bilo u potpunom raspadu, u potpunoj truleži nekih posljednjih 150 godina. Dakle, toj zemlji je željeznica došla kao element modernizacije gdje su preskočena čitava stoljeća. Ta lokomotiva je probila nekoliko zvučnih zidova kada je došla u te čaršije i kasabe, i željeznica je osim toga bila temeljni element urbanizacije. Naime, dok je, ne znam, po Europi, po Italiji, koja je najljepši primjer najljepše Europe, dok su se gradovi formirali oko trgova i oko katedrala, u Bosni su se gradovi razvijali oko željezničkih stanica. Ja nisam jako star, mislim, zavisi iz čije se perspektive gleda, ali nisam 100-godišnjak. Ali čak i u mom životu većina onog što mi je prije ratova u 90-ima dolazilo i prilazilo, dolazilo i prilazilo željeznicom. I to je nešto što je naprosto konstitutivni element našeg identiteta. Kada bismo imali porodične grbove, na našim porodičnim grbovima bi morala biti lokomotiva. Jer nakon 1991., 1992., 1995. godine su mreže željezničkih pruga na takav način uništene da su vlakovi ostali postojati, ali da zapravo vlakovi više nigdje ne voze. Vi kad naiđete kod nas na željezničku prugu, čak i ako je ona aktivna, ako je živa, vi je slobodno možete preći ne bojeći se da će vas satrat neka lokomotiva. Gotovo je, to je kod nas potpuno uništeno i mi danas živimo zapravo na aerodromima i svoje snove i svoje identitetske lomove doživljavamo na aerodromima sa kojih odlazimo tamo gdje se još do jučer odlazilo sa željezničkih stanica, sa željezničkih postaja ili sa željezničkih kolodvora. U Dubrovniku se rodilo 2 od 4 njegove djece i činilo se da je Dubrovnik njegovo mjesto, njegov grad. Jer neposredno pred Prvi svjetski rat, u Prvom svjetskom ratu i u tih prvih 20-ak godina 20. stoljeća Dubrovnik je bio jedno dosta impresivno mjesto i vrlo, što bi se reklo, multikulturalno. Međutim, moj pradjed Karl Štubler je imao tu tvorničku manu koja ga je i poslala u te krajeve. Naime, on je imao neke svoje vrlo problematične ideale. On je po svojim političkim uvjerenjima u to vrijeme bio nešto što ćemo mi u svom školovanju u vrijeme socijalizma pomalo pežorativno
učiti kao austromarksisti. Dakle, to je jedna vrlo specifična vrsta austro-ugarskih protokomunista koji su imali tako, kako bi se reklo, problematične ideje mijenjanja svijeta, problematične sa stanovišta carevine, a bit će problematične i sa stanovišta naše komunističke domovine. I onda je taj moj nesretni pradjed Karlo Štubler 1920. godine, kada je bio opći štrajk željezničara u većem dijelu Kraljevine, Kraljevine Jugoslavije tad već, koji je pokrenula komunistička partija Jugoslavije, s kojom on nije imao ništa, niti je ikad išta htio imat, on je lijepo u Dubrovniku kao šef stanice učinio nešto što je bilo ravno samoubojstvu, podržao je svoje radnike u štrajku. I nakon toga je istog trenutka izbačen s posla i po dekretu iz Ministarstva željeznica iz Beograda protjeran u Bosnu. Čini mi se da je jedno drugo selo, dakle, prilično ključno u cijelom ovom romanu. Riječ je o Andrijevcima. I čini mi se da ta smrt koja se tamo dogodila, o kojoj možeš nešto reći, je zapravo ona točka koja je obilježila i ovaj roman, a i mnoge druge stvari. Da, to je jako zanimljivo. Riječ je o Donjim Andrijevcima, postoje Gornji i Donji Andrijevci. To su mjesta u Slavoniji, sad mjesta, sela. Šta je u Slavoniji selo, šta je u Slavoniji varoš, šta je u Slavoniji grad, to je jako teško pitanje, ali nisu Andrijevci baš ni tako mali i beznačajni. U Andrijevcima je još 70. godina postojalo groblje okupatorskih vojnika, koje je jedan domaći čovjek za pare čuvao, a plaćali su ga očevi, braća, sestre, žene, sinovi okupatorskih vojnika, i to je bilo postojeće ili nepostojeće groblje. To je bilo skoro pa bi se reklo ilegalno groblje, iako je u Jugoslaviji je postojao čvrst stav da grobove neprijatelja treba preorati. Dakle, nemate ni ustaša, ni četnika, ni Nijemaca, ni Italijana, sve smo mi to poravnali sa zemljom. Međutim, ponegdje bi ostajali sačuvani dijelovi grobalja koja bi se naslanjala na normalna ova seoska ili gradska groblja, gdje se neko brinuo da eto ipak neko ima pravo na smrt. U Donjim Andrijevcima je pravo na smrt zaslužio moj rođeni ujak, stariji od moje majke 19,5 godina, koji je, kako bi se reklo, jedna od najvažnijih osoba za moje formiranje. Da nije bilo tog Mladena Rejca, ja sasvim sigurno ne bi bio ovakav kakav jesam, ili mi se to samo čini. U svakom slučaju čini mi se da bi bio neki potpuno drugi čovjek. Naime, moj stariji ujak Mladen, o čemu govori dobar komad ove knjige, je poginuo kao njemački vojnik. On je poginuo kao njemački vojnik zato što je registriran kao pripadnik Njemačke narodne zajednice, što je manje više bio falsifikat, jer se on nije tako izjašnjavao, ali je kao svoj maternji jezik, uz ovaj koji od mene čujete, i moj drugi maternji jezik, to je bio njemački. I po djedu je bio Nijemac, i ta stvar je fantastično iskorištena da se
jedna SS jedinica koja se formirala u Sarajevu od domaćih Nijemaca popuni i sa takvim mladićima. Naravno, nezavisna država Hrvatska je bila presretna što može na takav način doprinijeti vlastitoj slavi, vlastitom europejstvu, jer eto mi imamo čak i svoje momke za njemačku vojsku. Otprilike su bili ponosni na to kao što je Ivo Josipović ponosan na Ivicu Kostelića. Dakle, to je bila ona vrsta odvratnog i podaničkog i huljskog nacionalnog ponosa u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I onda je, kada je on dobio taj poziv za vojačenje, nastala svađa, sukob između mog noneta i moje none, šta da se učini. Sad da ne prepričavam knjigu, sukob se sastoji u tome što je nono, kao politički vrlo izričit i zainteresiran čovjek, rekao da malog treba, kako god znamo, prebaciti u partizane. A nona se bojala toga kod crnog vraga jer izgubit će dijete glavu u šumi. Jer ipak kad si u Njemačkoj, vojsci, to je, naprosto je sigurnije. Eto. I dogodilo se tako da je pretegnula ona varijanta koja je bila na kraju fatalna po njega. Ta varijanta je još posebno bila strašna zato što je malo nakon njegove pogibije veći dio njegove jedinice, dakle njemačke jedinice, prebjegao ni manje ni više nego u partizane. Neki dan moj prijatelj, jedan od najznačajnijih pisaca u ovoj zemlji, Ante Tomić, je doživio u Splitu da mu na glavu istresu kantu govana. I da ga nakon toga na portalu Večernjeg lista, na portalu T-Koma, Deutsche Telekoma, na portalu Indeksa i na raznim drugim hrvatskim portalima još dodatno ismijavaju i da se slavi taj duhoviti hrvatski napad na pisca Antu Tomića, nakon čega naravno splitska policija nikad neće uhititi počinitelja. Naravno da Antu Tomića u zaštitu neće uzeti nikakav Ivo Josipović, nikakvo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, iz prostog razloga što je njih strah da ne izgube glasove onog dijela svojih birača koji su sentimentalni prema nezavisnoj državi Hrvatskoj i kojima srce zaigra kada Josip Šimunić onako lijepo skandira u Maksimiru i koji su neobično gnjevni kada ta zločinačka jugočetničko-komunistička FIFA kazni Josipa Šimunića i sad Josip Šimunić, taj zaslužni Hrvat, ne može ići na svjetsko nogometno prvenstvo u Brazil. Eto, ja sam ja mislim vrlo logično došao od svog pokojnog ujaka do 30.000 ustaša na Maksimirskom stadionu. U romanu, mislim, o ovoj temi bismo mogli sada pričati, ja mislim, poprilično, i meni je užasno zanimljiv postupak, naravno, Njemačke, Borussia Dortmund i tako dalje, koji je upravo suprotan, koji jedno svom navijaču, dakle, ima zabranu, čovjek je... Nesretnom čovjeku koji je u vrijeme minute šutnje za protivničkog fizioterapeuta viknuo Sieg Heil, zabranili su dolazak na stadion Borussije do 2020. godine. Eto, pa da malo razmisli. Samo je jednom viknuo, navijač, smiješni navijač, do 2020. I može biti sretan ako se na tome završi.
Dakle, to je ta razlika kulturna. Ja bih sada samo da odemo na jednu priču, odnosno nešto što mi se čini u romanu Rod, mislim stvarno, roman kada čitate onda vidite sve te slojeve o kojima Miljenko piše, o kojima govori na jedan drugačiji način. Ta obiteljska priča naravno nije samo obiteljska priča, ona je povijest jedne zemlje, rasapa jedne zemlje i ona se može iščitavati kao obiteljska priča gotovo svakoga, svako može pronaći koji ima te različite korijene obiteljske, nekakve sličnosti, poveznice i tako dalje. Tu je naravno mogu neke od ovih dijelova možete iščitavati posebno, međutim oni se svi sklapaju u jednu skladnu cjelinu. Čini mi se da su dva dijela posebno zanimljivo povezana, dakle to je Mama Ionesco i Sarajevski psi. Sarajevski psi je završno poglavlje, dok je Mama Ionesco počinje na 185. stranici ove knjige od 1008 strana. Dakle, koliko i tu je majka u oba ta dijela glavni lik, dakle umiranje majke koje je opisano prilično otvoreno, prilično nesentimentalno prema samome sebi i prema majci. Jednostavno, čini mi se da su ta dva dijela u nekom posebnom suodnosu kada sam iščitavao roman. U Mami Ionesco, da pojednostavim se, ispričaš to se dogodilo i kako je to izgledalo, a u Sarajevskim psima se ta ista stvar ispriča još jednom na drugčiji način, dakle ispriča se kao fikcija. Forma knjige je naime takva da je potrebno tu istu stvar dva put ispričati. Ponavljati iste stvari kao da su se dogodile prvi put i kao da se pričaju prvi put. Forma koja insistira na ponavljanju i na eliptičnom pripovjedanju gdje se priča često kreće kao što se kreću ona lijepa austrougarska stepeništa koje idu kružno, pa se svako malo vraćate na istu tačku, ali na nižem ili na višem, na nižoj ili višoj razini. To je jedna stvar. Druga stvar, Mama Ionesco je privatna priča o umiranju, ispričana na, ja mislim, jedini način na koji se ta priča može ispričati. Jer ništa ne trivializira nečiju smrt, pa čak ništa ne trivializira ni nečiju žalost povodom neke smrti kao sentimentalnost. To je li vama žao ili vama nije žao vašeg pokojnika, to se, znate, nikoga ne tiče. A ljudi u životu, u novinskim onim smrtovnicama na zadnjim stranicama novina i u književnosti proizvode tu istu grešku da ispaljuju te fraze nikad prežaljeni, najdraži, vječno tugujuća žena, kćer, ožalošćeni. To sve skupa je jedan uvredljivi funeralni cirkus. Ja između ostalog ne podnosim osim porodičnih svadbi, mrže su mi samo porodične sahrane i ne idem na porodične
sahrane i da je postojalo, zaista da je postojao način, ja ne bih otišao na sprovod svoje majke. Ali to u našem svijetu nije moguće. Sad, sarajevski psi su ta priča, kao i Mama Ionesco, ali istovremeno to je priča o umiranju grada, ali ne umiranju grada vani oko mene, nego jednostavno o umiranju grada u meni kao protagonistu ili u meni kao piscu, uzmite kako hoćete, jer sam ja u toj stvari ipak samo protagonist. Dakle, o umiranju grada koje se događa kroz umiranje majke. Sad ne bi trebao prepričavati, ali tu i protagonist do jedne određene mjere umre, pa onda opet oživi, ali to ćete vidjeti ako vas knjiga zanima i sami. A sad, to što si rekao, ne znam koju si riječ upotrijebio, nesentimentalan ili okrutan prema sebi i prema majci, da, to je vjerojatno tako, ali ta okrutnost nije samoj sebi svrha, nego je, osim jakog literarnog razloga, tu postoji i neki vrlo ljudski razlog. Naime, to je jedini način da se protagonist i njegova majka zaštite, a da priča bude ispričana. Pri tome, kad ovo kažem, ja ne kažem da sam išta slagao govoreći o svojim emocijama ili govoreći o njihovom odsustvu u odnosu na majku, nego samo hoću reći da su stvari mogle biti i drugačije rečene, što bi bilo pogrešno, a što bi bilo najgore, stvari su mogle biti i prešućene. A da bi se napisao rod ili da bi se napisala priča o umiranju majke, pisac prvo ne smije lagati, a drugo ne smije apsolutno ništa prešutjeti, jer je u toj vrsti priča najvažnije upravo ono što se ne može ili što se ne smije izgovoriti ili napisati. Jer ukoliko takve stvari, ukoliko nemoguće i nedopustive stvari prešućujete, onda vam se priča pretvara u smrtovnicu, i to onu finu i nakičenu sa zadnjih strana novina, u koju možete još ubaciti stihove Tina Ujevića, recimo stihove iz Svakidašnje Jadikovke za svojom mamom Terezom, Fikretom ili Cicom, i to ne treba nikom, a najmanje pokojnicima. Sarajevo također igra dosta važnu ulogu i to će biti sad možda moje zadnje pitanje prije nego što prepustim pitanja iz publike. Da ne biste mislili da su sve stvari u ovom romanu vezane isključivo na stvarnost, ovdje ima mnogo nečega što je potpuno izmaštano, isfikcionalizirano u romanu, i ono što mi se čini da... Čak bi se moglo reći da je više od polovine, fizičke polovine romana fikcija. Tako da
Sarajevo, dakle, imamo inventarnu knjigu u kojoj Sarajevo igra prilično i ponovno sarajevske pse u kojem je opet Sarajevo tu važno i ono što mi se čini, dakle, ako nekim čudom nestane memorije na taj grad i ostane samo ova knjiga, da će se odjednom misliti da je u Sarajevu postojala opera. I to je ono što je zapravo fascinantno, dakle, kada se čita knjiga, na koji način si tu zgradu i tu priču napisao i koliko je odsudstvo ili postojanje takve jedne zgrade koju su u priči sagradili Turci. Ne Turci, nego Omer Paša Latas. Tako, Sad, to me zanima kako si zapravo, koliko ti je to Sarajevo, dakle, s jedne strane u inventarnoj knjizi kada ideš gotovo se šećeš kroz Sarajevo i prepoznajemo prave toponime, a onda se ponovno šećemo kroz Sarajevo u sarajevskim psima, a onda idemo u potpunu fikciju tog istog Sarajeva. Koliko ti je to bilo važno? Bilo mi je jako važno, jer je to zapravo istina. Zgrada Sarajevske opere postoji jer to tako piše u mojoj knjizi. Sad, to kad vi dođete u Sarajevo i taksistu na aerodromu, jer željezničke stanice više nema smislene, kažete da vas vodi do opere na Bistriku, on će vam ne znam šta reći. Pitat će je li opera neki kafić ili ne znam šta, ali nas do opere na Bistriku neće dovesti. Opera na Bistriku postoji samo u mojoj knjizi. Tu operu je sagradio Omer Paša Latas, jedan od posljednjih velikih vojskovođa Otomanske imperije, jedan od najzanimljivijih ljudi u opadanju te imperije uopće, o kojem je Ivo Andrić pisao nikad dovršeni roman, koji je trebao biti roman o Sarajevu, roman o Omer Paši. Njegovu nedovršenu verziju možete naći čak i ovdje. Ne kažem čak ovdje ima jako puno knjiga, ali ima je u ovim sabranim dijelima. Dakle, Omer Paša Latas je u Sarajevo donio prvi koncertni klavir. Sa njim su došle fotografske kamere. On je bio okrutan i užasno gadan čovjek, umjetnička duša, Srbin sa Korduna, kadet vojne škole iz Gospića, fenomenalno je crtao i ušao u strukture imperije tako što je sinu Vezirovom bio učitelj crtanja. Volio je Pariz, živio je u Parizu kao vojni izaslanik i sasvim sigurno je volio operu. Ja pišem o tome kako je u Sarajevo doveo jednog mladog i vrlo čudnog arhitekta iz Pariza da projektira Sarajevsku operu koja je sagrađena na Bistriku, koja nikad nije zaživjela kao opera jer su došla austrijska vremena. Pišem o opernim predstavama koje su tu odigrane, pišem o tome kako su u toj zgradi na odru ležali Sofija i Franjo Ferdinand 28. lipnja 1914. godine i svašta se još tu nešto vezano za tu zgradu dogodi. I pišem naravno o tome da je to jedan od najvažnijih toponima moga Sarajeva u mom djetinjstvu. Sad, što to u stvarnosti ne postoji, to je problem stvarnosti. A osim toga, to šta je stvarnost, to vam je isto dosta problematična stvar, mislim.
Bog zna šta je stvarnost, a šta nije stvarnost. Ali mi je taj toponim trebao zato što je on jednostavno bio nužan u priči. I bio je živ u priči, i bio je živ kao jedna lijepa zgrada u Sarajevu, koja se vidi sa svih tačaka starog i tradicionalnog Sarajeva, nalazi se ispod stare željezničke stanice na Bistriku, stanice druge pruge, ne ove prve pruge, druge pruge koja je spajala Sarajevo sa Višegradom, to je bio uskotračni kolosijek. I to je zapravo ta priča o operi. U jednoj polurečenici se demantira u knjizi demantira se njeno postojanje. Naime, ja ipak priznam na tom mjestu da je to izmišljeno mjesto, da to mjesto ne postoji. I kada je moj prijatelj, pisac Ivan Lovrenović, čitao rukopis ove knjige, on me bio prilično usrdno molio da tu polurečenicu izbacim i da stvar ostane u potpunoj mistifikaciji. Ali ja polurečenicu iz nekih svojih razloga ipak nisam htio izbaciti. Između ostalog i zato što sam se pouzdao da čitatelji nisu baš tako pažljivi i pomni, barem nisu svi čitatelji tako pomni, i da mnogi od njih neće tu polurečenicu u kojoj se stvar raskrinkava ni primijetiti. I čini mi se da sam bio u pravu, budući da primjećujem kako imam svoj naš porodični književni časopis na mojoj web stranici koji se zove Eiffelov most, i kad imate svoju web stranicu, onda imate i nešto što se zove statistika, gdje vam internet sam, kako bi se reklo, odrađuje to podatke o tome koliko vas je ljudi posjetilo, iz kojih zemalja su ti ljudi, iz kojih su gradova ti ljudi i koje su pojmove upisivali da bi došli na vašu stranicu. I ja na svoje golemo oduševljenje svakodnevno viđam kako nekoliko ljudi da bi došlo na moju stranicu ili da bi došlo ko zna gdje, tražeći ko zna šta, upisuje ili opera Bistrih ili opera na Bistriku, jer su vjerojatno nedovoljno pažljivo čitali rod i misle da ta zgrada postoji i pokušavaju tim bespućima interneta pronaći neke podatke o njoj i neprestano se vraćaju na početak, vraćaju se na Eiffelov most gdje je objavljen neki fragment u kojem je spomenuta dotična opera na Bistriku i dakle mistifikacija i dalje traje i dalje jedna navodno nepostojeća zgrada u svijestima nekih ljudi postoji kao stvarna. A to je, čini mi se, jedan od važnih smislova pripovjedanja uopće, jedan od važnih smislova književnosti uopće, da ljude dovedete u uvjerenje da nešto zaista postoji. A to, kako se to uvjerenje odnosi prema stvarnosti, ovoj goloj materijalnoj, je onako potpuno nebitna stvar, jer koga zanima stvarnost, taj ništa ne čita, pogotovo ne čita romane, i taj vjerojatno ne sanja, jer snovi su navodno najudaljenija tačka od stvarnosti, iako su od nje obično, ne obično, nego često
puno stvarniji, puno življi. Evo sada smo došli do još jednog toponima na kraju Sarajevskog, to je Eiffelov most. Eiffel je vezan i za Budimpeštu, tamo se gradi željezničku stanicu, tako da taj Eiffel mi je zgodan ovako da zaokružimo i stanicu i most i Sarajevo i sve ovo. Hvala na razgovor. Ja bih vas sad molio da postavite Miljenko pitanja, jer ja bih mogao puno pitanja postavljati, ali vrijeme nam lagano istječe, pa evo ko ima pitanja